Pamirsa, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Bangli, kantos ring tengahing warsa nemangkin, keuningin durung memargi kantos 50%. Duaning asa punika, Pemkab Bangli mesti kayang kantos penguntat warsa nemangkin, PAD Sida manggihin anceng nyane. Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli, Dewo Bagus Riana Mausang, ring APBD Induk Warsa Kalitali 4 Pemkab Bangli, masang anceng PAD kantos satak 16,7 miliar anceng inucap selanturnya ne katincapang malih 7 miliar ring perubahan APBD. Asapunika taler ring realisasi PAD saking Januari kantos Juli, wau memargi 100 kali miliar Riana ngawadarang. Ring makudang-kudang pamdabdab sane ngawinang realisasi PAD durung manggih 50% inucap. Silih tunggalnyane sangkaning wenten penghapusan sewetara retribusi sane ngawinang Pemkab Bangli. Kelangan potensi pendapatan kantos 703 yuta. Selanturnyane taler sangkaning pajak wau sida kaambil. Risampun bulan Maret sekadi pajak bea perolehan hak atas tanah mewah bangunan. Tur pajak bumi dan bangunan PBB. Duaning realisasi PAD durung memargi 50%. Riana masti kayang ring penguntat warsane mangken PAD sida manggih anceng sane sampun katetapang. Ring sejeroning nincapang PAD punika paikatan dane ngawohin sumber pendapatan tiosan silih tunggalnyane pajak saking glamping. Bali Pos Kuningan.